Mama ya mamu nyina ache ya mu afishia pastor nkondo Badwam TV Badwam so yeda ni teko tegwase nkranhyensem no oni ye ne akono pepepe Mr. Famudie na mu a na yeda ya abrabo ne de kukuhwi ase wom na wawanhya wo hodenia na afia adane asem foforo ntini yeda ase enu nkranhyensem kase ne braso ne yetodwa mu bi ya wo betie ni ene de ye na yeto anyinma hoden no afutuo no kokobo akwa amaye se wobronya busumi mu ye nto ne dodo sebeya ECG fo nso adwumayefo betimi akwaje wan home yede sansam no ebebramo na yakwo apassenyafo awo asimfosu wormo stress se defo weyi etia na etete ba fo bunti lorry fair no omunte so ma won sansemi ni sembi na no pay ede so mo sa Adom TV Badwam kase Facebook/Adom TV kase ne dem live ho so wo go TV a 176 e channel a obenya Adom TV ho na DSTV so 280 anopai mi amesomo medidi afia amankwa tamaklo afia ne die mu tie se den nsam ne kyeremu ankasa etie wode afutuo pa na ema electricity ye na ye de wo mo credit card no edi dwuma se enedie obi bia nhwe na onto de oto ne kane no nkebe ya double no se be ya wo mo so bronya obetumi akono akwaje wa home na afi oha obi amachiri communication director wo ECG Owura William Boateng na ne Adom TV kase edi nkomwe ye was smart prepaid for na mutumi use ye app editor no ti omo no moto esa otumi nya sa convenience na wabo na wato omba ye ho ene omo ye smart no so omo ye prepaid so omo ye smart omo de na omo use card ne ade na omo ba no moto no ena omo so ye kai omo se ye ko afi awie yi na mofra obi e ba fie ni ade letisi no ba be cost consumption omo nhwe energy conservation no mo use power ni bebre ne tosu mienu no nso no omonto enough electricity no na omonfa nko holidays no na ne asichira ne se o share dates na ye wona ye wo days be statutory public holidays ufa 26 27 see ya holidays ewum enti no tododo e bia ne fie da ne memenda no beto bi na etumi de watwa 3 days no na ohawamba empo no nso yenhye no nso se ye wo third party vendors e wo mran ye localities ne mu onim na omo ye adwuma because agreement aye ne omo wono ene se during time ayen ye adwuma ne ade convenience nti ono de oni fie na oton otumi pon anaju kwese da no otumi ton. Chief Executive Officer Edema Consumer Protection Agency Kofi Kapito enso ede futu ema omanfo ene ECG adwumako no na me so me dey adese dey atro consumers we nim say me slow illegal connection there now we are mambofo e say wo hwia enti sa dey dey nyai na mom wo fi say wo sika ena enso a wo betimi kra no ma ya arrangements no etua ni installment say na ebe ya ye num wo nkania eno no ye futu am be ma consumers na masre ECG for so afia ye komi ye besre wo mo se for to be ba emra ya no mo de be siesie no omo ma na nyentem a passenger for ya wo mo asinfo susre na anka assembly no anase lorry drivers no wo mo ente agent abo lorry fare no so mfama wo mo e wo se de neifu obo no so abafom na ahoyehia na do so e wo abrabo mo ne Adom TV etwaso ampa sisi asha wo hwefo na abafom pa na sisi ano for no se na etie sa na etie nti yesre sa kombatumi atiso amayen kakra na yanyi so ye passengers no ye hu hwan kakra nti na ye nyina ye nim se nka petrol number form ni Christmas die eye a driver for be hu ye mobo na nka o mate so ene se anope mate se ye se GPIT for se enya de a wo bete so age se aban ate so ma na bedu 10 Ghana. In fact say driver for ne kasa na woni ye ne passengers a ye foka de bia ne ne omo e ka bom ye adwuma ma wonsa ekowano na omo ne endi ne ye eni kwasa wo ye yensa akra sisi ana nka akofom ne de na nke expect omo se nkom so mbete so but ye reading news video omo kan de in fact it's unfortunate omo nkono omo nsamra. National Road Safety Authority said they know womo do omo hu ba be hinta lorry stations ahodo no na afia be for kwan so eno so oma ye bi e wo miamia ahodo sei na futuo no kokobon so akokese de ama 24 ene ahyenkafo se be ya fi nkwana wie ye no nkwanhia e bebrase
The acting director general any apanfo ombekwa drivers no mu ni omu akɔhwɛ senior operators any unions the driver for no omu twi car say omu the logbook ye adwuma say omu kwa kwentu tintin to say more than 8 hours and 500 kilometers no omu kita driver for mienu afi ye be ma ye inspectors no adane omu ho undercover operatives they say mystery passenger be say no mo tete car so mo yen hwe say omu kwa kwentu tutie ye pese ye ti obre so no omu use two drivers na so omu use. Industrial Relations Officer Edema Ghana Road Transport Union GPRTU Alhaji Imoro Abbas enso ediefutu ema ashemkafo ya kanchira ya nanu mu se ya ndi nhihia wo ashemkafo adwuma no mu so nhihia ben na wo so ya numu nsa emfa nka ehyen wo tukwan ebinum de wa ko bebi a wo nko hoda e was speeder etise wo nkita men speed and brew the prescribed accepted speeder yama yese yemfan to kwan no need there until say unkan shen and brew 80 km per hour or baby cry we say I trust say yama speed no ember from ba be 50 km per hour yendi so Bonya bosumi mu na yewe na Adom kase yabo proko enkramonti bi so kohwe ye sanyenya bia no bronya niema no wormo to ana imudi ahe no wormo eto yenko ni nkuti afi we de yentoshi oba woni pa bebre wa krom mo ntoshi ya tunyama mu dodo enti nipa no ba gina akra na se wo bo price manu a obeka che wo so okọ aba okwa omba biom no kat this year de ne bo edin dodo ebi wo 1.5 ebi wo 2.5 ebi wo 3 million kwali ayesro ba ye bo nyame paye na nyame bremu mai ese market ni ye do 55 cedis so na so mu ntoshi afi we de nya yie kra ye kan se afi bia ye nto de bata afi we mu de enye na blonya na okrom blonya no su okrom blonya we de ye hu bibia so blonya no mu amu hwe ne ma na sisi o ye nto dana se pa ni choma microphone ma no meto ni ma ni mai se ne atutu ni ma ni muti ni ma ni ye nto na blonya Aban lawyer Penny ono anso ye nimuni anasa atentene hwafo Justice Godfrey yabo adamen se ene ya be ka se o my Ghana ye ya de pa ewo enipa ye mfa ahudie mu ensem ye ntieti aso nhye bibia de na kwan mu se de ese na ne kasa no bebi oka no but aye tachiri oni Adom kase etwaso. I also consider the passage of an alternative sentencing act an urgent necessity and a further avenue to reduce congestion in our prisons. I have reviewed a draft community sentencing bill that my office recently undertook. The draft bill is going through stakeholder consultations and is spearheaded by the sponsoring ministry, the Ministry of the Interior. I am hopeful that this bill will soon be laid before Parliament and will be treated as priority legislation by the House. Sejumedi Media Foundation for West Africa and Shraj and Kabo Mua European Union Edisika eso wo mu asene Suleiman Abraham and Yepen Power da Media Foundation for West Africa ano lo di to just say baby I'm say touch market here ma afa ahudie ene ma etumi a wo mu ewo ya eba no ya mamuo adwumayo ene no ma hodo bebre no em say ma efa ahodie no esinto wo mu kese ye me jizi se ho ne ba bia ye nyina wo se ye boy homoden press freedom em se na ye ba bia eno so Ghana ye boy homoden pa be mfie miensa mfie 9 no em se ho so sinto abamu a ye nyina ye ka ho asem se wo se etu anamo se ne be ya nsenhwofo so afa ahodie wo so munyade yo madwuma no omo so be nyana omo ede abo ama oman no yakɔnenim. Adom TV Badwam kase na guso 80 ehwe no so na police officer no a na no a daka price ya ye chi he ye wo akonfo ekɔ maame bi so kro no bo wi akiri fa ne bag dwane ye no omuko hunu wo mo ewo ba bia na wo hinta ti wo mo ne wo mo aposifo no di tuo toto sa aposifo no akonfo ni tuo ni bi ka aposi ni ba ko ni sirem
amene wo ayaresabea na oye corporal isansa na dwuma hu plenty a promoter na man sergeant Adom kase etwaso. Police Jumayeni a enam tututu ekoso e wa post Jumayefo ene akronfo ya wo mokobo kro no car price ne ntamu no yetu ne tio e wo ne siremu no IGP Abonabaso e de free rank of corporal e de akọ sergeant ya we no wo kire sen manimu ya enhwa senya adwuma officer ya ye ka ne ho asemi oni ne team e na wo mo ekabo mu ekoye special operation said nkebe ya akronfo ya kobo kro no car price ye won kramantam no obetumi aso wo mo pechi na enam se wo tu ne tio ne ntino a doctor for mu dia etuba no ekadompa e wo ne sire nifa no emu police administration no enam mo police emergency medical intervention fund no e de niam dodo na e na kwakoye no adoye na wa mane boni mu no ofa konya ne so ebo apolice Jumayefo a omkodi dwuma sada ne nyina abaso wa dwuma pa omdi ye de ma Ghana maye no ntino riba ba kwa no kakro no boyi ho omatumi ayire ne pa chia mienu so atona nanom e wonsiado police Accra High Court nso agye atomo se owura William Atoesen kane Capital Bank pani ene aban so no yemfa nkofie na yenkosiesi enura wom kopie mu court Nintwasuni. Accra High Court no agiatum terms of settlement ya na eda oman no ene opanyina wote Capital Bank no William Atoesen entem ensem rebeto dwa wa abra mre bia etwem wo mo edi proposed settlement yi ekoto court no enim na nsoso no abra court no kwa setina 1J antum ye na meno so ntino ode kwa adum yensa ebo owura esien na abra enne ebenada opanima bosome ne de to sudum yensa no mu court no esa kwa setina biom no prosecutors ne lawyers for wo mo ka owura Atoesen ensem no bi amano ekoso a kirechire nsem mu ewasem de bia ho se de be ombetumi amakoto no age wo mu edi ya wo tre se terms of settlement ye dai ko imi no entem no e ya demu edema oman na bra wo nyina anoko bankuru no 90 million Ghana cedis ya court share ura isiense wontua no odinka twe mu 30 million Ghana cedis. The last time that we came there was no opportunity for the parties to explain how they came by the 90 million Ghana cedis. In fact, the first accused person, Atoesen, has always insisted that he has an amount not more than 57.5 million Ghana that he thinks he has stolen. 57.5. And we also were of the view that even if he accepts the 57.5, the money has been with him for some time. So we insisted on getting some reparation for the state. So out of the 90 million, over 32.5 forms part or is part of the reparation. So 57.5 as the admitted sum, the state is being compensated by way of reparation in the sum of 32.5 million Ghana cedis. So this is good business? To the state, it's reasonable. Nebi mu adwene ne se ye de ho ekọ IMF ho no mo meboa ye ne de free SHS no se de tie ne beka no be ye free ho ne so anya dwuma ejina mu den Adom kase etoso. The issue of preservation and enhancing actually social interventions and pre-education falls within that. I think we are doing a review to look at efficiencies of all of these programs, and that has already kicked off. And as we then continue, we'll make sure that these are run efficiently. I mean, free education, the issue of human capital is something that, you know, I think the government of President Akufo-Addo committed to and clear about that, because that always remains our future and also ensures social mobility for every Ghanaian. The sense of citizenhood is important. So yes, we can make it more efficient. So I'm not sure anybody should worry about that going forward. And wachi ena penimpa wada IMF mission team ano Stephen Rude and so edin sama would be etujwa ewonhyiemu ase. Importantly, the program will seek to protect the most vulnerable and create space for growth-enhancing measures and social spending. Finally, the government is taking steps to promote private sector investment and job creation.